Emisioni 9. Pjesa e parë. Stratis Tsirkas, jeta dhe vepra. I lindur në vitin 1911 në Kairo të Egjiptit, Stratis Tsirkas, emri vërtet i të cilit ishte Yanis Hatziandreas, jetoi në një kohë të trazuar, si për lindjen e mesme dhe Greqinë, ashtu edhe për pjesën tjetër të botës. Nga lufta e dytë botërore e deri në diktaturën ushtarake greke, e ashtu quajtura junta ushtarake, shkrimtari përjetoi brutalitetet e luftës, duke qenë aktiv politikisht që në moshë të vogël, duke marrë pjesë në çdo mënyrë në luftën antifashiste. Një nga këto mënyra ishin veprat e tij, në të cilat ai regjistroi disa nga ngjarjet më të rëndësishme të shekullit të 20. Ai u angazhua me poezi, të tilla si Felahi, Bujkët, e vitit 1937, Liriko Taksidi, udhëtim lirik, e vitit 1938, Hispaniko Oratorio, Oratorio Spanjolle, e vitit 1946, Studimin e letërsisë, O Kavafis ke epochitu, Kavafi dhe epoka e tij, e vitit 1958, O Politikos Kavafis, Kavafi politik, i vitit 1971, si dhe përkthime të autorëve të huaj. Me sukses të veçantë, ai kultivoi tregimin e shkurtër, O Aprilis Inopios Skleros. Prilli është më i ashpër, e vitit 1947, O Ipnos Tutheristi, Gjumi i Korësit, e vitit 1954, Nureddin Boba, e vitit 1957, dhe veçanërisht romanin. Duke shfrytëzuar mësimet e shkrimtarëve të mëdhenj realist, ai shkroi romanin me 3 vëllime, Akivernites Polities, Shtetet e paqeverisura, i cili është një pjesë e rëndësishme në historinë e romanit modern grek, sepse ndërthur me mjeshtëri shkrimin realist me prirjet më të reja të prozës. Përmes 3 librave, Leshi, Klubi, e vitit 1961, Ariani, e vitit 1962, dhe Nihterida Lakurishnate, e vitit 1965, Stratis Tsirkas regjistron luftën antifashiste gjatë luftës së dytë botërore, siç u zhvillua në 3 shtete të ndryshme të paqeverisura në Jerusalem, Kairo dhe Aleksandri. Konkretisht, të 3 librat trajtojnë ngjarjet e ndodhura në lindjen e mesme, nga viti 1942 deri në vitin 1944, që kulmuan me rebelimin e forcave detare greke në prill të 44 kundër Metaksasit dhe në favor të Frontit Nacional Çlirimtar. Në fund, rebelimi zgjati 20 ditë, ndërsa britanikët bashkëpunuan me qeverinë greke të mërgimit të mbretit George të dytit për shtypjen e saj të dhunshme. 20.000 ushtar grek u gjendët në kampet e përqendrimit në lindjen e mesme, ndërsa forcat ushtarake greke u shpërndan. Vetë Tsirkas, i cili përjetoi ngjarjet drejt për së drejtë, e konsideroi të gjithë trilogjinë e tij si një përpjekje për të justifikuar lëvizjen e prillit të vitit 1944, që për shumë ishte akti i parë i dhjetoristëve. Pas grushtit të shtetit të kolonelëve të vitit 1967, Stratis Tsirkas mori pjesë në heshtjen e shkrimtarëve, duke botuar vetëm përkthime. Kështu, romani i tij i radhës, me titull Hameni Aniksi, Pranvera e humbur, u botua në vitin 1976. Në mënyrë kronologjike, romani përfshin vetëm 20 ditë, nga data 4 deri në 23 korrik të vitit 1965, pra nga dita e varimit të Sotiris Petrulas, studentit të vrarë nga forcat e policisë gjatë demonstratës së madhe studentore në Athinë. Heroi i Tsirkas, Andreas, i cili ishte refugjat politik në Tashkent, kthehet mbas 18 vitesh në Athinë, e cila po përjeton një pranverë pas luftës civile. Nga apostazia e vitit 1965 deri në vrasjen e Sotiris Petrulas, ngjarjet, megjithatë, rrjedhin dhe heroi shumë shpejt përfshihet aktivisht në atë që sot e përshkruajmë si Juliana. I referohet në historinë moderne të Greqisë periudhës së anomalive politike
që pasoi rrezimin e qeverisë së Jorgos Papandreut më 15 korrik të vitit 1965 deri në vendosjen e diktaturës kolonelëve. Ky është një tjetër mësim historie, shumë i rëndësishëm, pasi përshkruan ngjarje që stigmatizuan Greqinë moderne dhe fatkeqësisht mbeten aktuale edhe sot, kur Evropa po përjeton krizën ekonomike dhe paqëndrueshmërinë politike. Hameni Aniksi, pra Pranvera e humbur, do të ishte pjesa e parë e trilogjisë së dytë të Cirkas, e cila do të titullojë Dhisekta Hronja, vite të brishta. Megjithatë, autori nuk ja doli kurrë ta përfundonte këtë projekt, pasi u nda nga jeta në vitin 1980. Kështu, Hameni Aniksi, Pranvera e humbur, ishte vepra e fundit intelektuale e këtij shkrimtari të madh. Stratis Cirkas ishte një nga shkrimtarët më të mëdhenj të brezit të pas luftës, duke lënë pas një vepër të rëndësishme për brezat e ardhshëm. Në emisionin e sotshëm do të dëgjoni pjesën e parë të fragmentit nga romani Ariani. Ariani është i dyti nga 3 librat që përbën romanin A Kivernites Polities, shtete të paqeverisura të Stratis Cirkas, dhe i referohet ngjarjeve të luftës në lindjen e mesme gjatë luftës së dytë botërore. Aksioni shpaloset radhazi në Jerusalem, Kairo dhe Aleksandri. Figura qendrore në të treja është Mano Simeonidis, togeri i dytë i reparteve ushtarake greke që ishin formuar në Egjipt pas pushtimit të Greqisë nga gjermanët. Ai është antar i një organizate të majtë dhe është i përfshirë në veprimtaritë politike të kohës. Në roman dominojnë konfliktet politike, elementi grek i familjeve, si dhe klima kosmopolite e lindjes së mesme. Në fragmentin ton, Simonidi është duke u shëruar në Kairo dhe po qëndron në shtëpinë e një familjeje greke, të Arianit dhe Dionisis Saridis, djalë i të cilëve Mihalis është shoku i tij. Boshti qendror janë marrëdhëniet e punës dhe ato njerëzore të banorëve vendasve në Egjipt gjatë viteve të luftës së dytë botërore, të paraqitura nga 2 këndvështrime. Dionisis Saridis, babai i familjes, në vitin 1919 punonte në Kairo, në ëmbëltoren e një zviceriani. Deri atëherë, në këtë pasticeri punonin vetëm kamarierë evropian, grek dhe italian. Por, për të bërë kursime, zviceriani fillon të punësoj edhe egjiptian me pagë më të ulët. Atëherë, kamarierët grek dhe italian shkojnë dhe ankohen te zviceriani duke i kërkuar të dëbojë egjiptianët. Por ai nuk e pranon kërkesën e tyre dhe sjell policin. Kamarierët evropian hynë në grevë me iniciativën e Dionisit. Ndërkohë, Thomas, një grek që kishte vendosur të mos merrte pjesë në grevë, qëllon Dionisin në këmbë, ndërsa ai tenton të hyjë në pasticeri. Siç shihet në vijim, Dionisi dhe djali i tij Stamatis besojnë se kolonët evropian kanë të drejtë të shtypin dhe të shfrytëzojnë egjiptianët. Ata janë besnik ndaj racizmit racor, kujdesen vetëm për interesat e tyre dhe i shohin vendasit me urrëtie dhe mospëlqim. Ata i quajnë arab, i konsiderojnë qenie inferiore, nuk duan asnjë bashkëpunim me ta dhe besojnë se vendasit nuk kanë të drejtë në vendet e punës së të bardhëve. Përkundrazi, Simonidi është një avokat i Lëvizjes së Bashkuar të Punës. Kontrasti midis këtyre 2 ideologjive jepet përmes dialogëve dhe rikthimeve. Ariani, një nga fytyrat më të ashpra të krijuar nga Cirkas, është një fytyrë e ngrohtë, plot urtësi popullore, mirësi, mirëkuptim, humanizëm dhe nuk pajtohet me mentalitetin racist të bashkëshortit dhe djalit të saj. Ajo ndjek me hidhërim bisedën, pa fjalë, dhe mendon se Dionisi ua ka përcjell këto perceptime dhe paragjykime edhe fëmijëve të tyre, përveç Mihalit. Ai beson se njerëzit kanë gjëra të përbashkëta pavarësisht se nga vijnë. Ata kanë probleme dhe dhimbje të gjashme. Të gjithë, evropian dhe egjiptian, po përpiqen të fitojnë jetesën e tyre. Ai ka frikë se sjellja mizore dhe e padrejtë e evropianëve do të ketë një zhvillim shumë të keq. Ajo gjithashtu shqetësohet për pikpamjet e burrit dhe djalit të saj dhe parashikon të ardhmen, e cila do të jetë katastrofike për të huajt.
një ditë vendasit do të revoltojnë dhe do t'i dëbojnë evropianët nga Egjipti. Parashikon se çfarë do të ndodhë pas disa vitesh, pas vitit 1952. Dhe vërtet, egjiptianët do të revoltojnë dhe do t'i dëbojnë evropianët nga Egjipti. Megjithatë, grekët që kanë lindur dhe kanë jetuar në Egjipt do të kenë lënë pas një pjesë të madhe të jetës së tyre atje dhe është turp të mbushet zemra me keqdashje ndaj vendasve. Ariani nuk ka ide dhe teori. Ajo e ka emocion dhe vetdije. Fuqia e monologut të saj mendor bazohet në përvojën e saj personale, vuajtjen njerëzore. Ajo rrëfen me detaje se si një herë vajza e saj Urania u sëmur papritur kur ishte e re. Ajo pothuajse vdiq. Dionisi mungonte atë ditë nga shtëpia. Ai që ndihmoi Ariane ishte Junes, fqinji i varfër egjiptian. Ai vetë e çoi Uranin në farmaci edhe tek mjeku. Dionisi e shikon me shumë përbuzje Junes. Ai e quan gomar, qen arab, këmbëzbathur, e megjithatë, Junes ishte ai që i shpëtoi vajzën. Si një tjetër Ariane, heroina zgjidh fillin që i duhet për të dalë nga labirinthi i paragjykimeve politike dhe racore. Marrëdhëniet njerëzore janë të vlefshme dhe jo të mirat materiali që njeriu do të kursejë në kohën e fatkeqësisë. Njerëzimi, solidariteti dhe dashuria për njerëzit janë më të forta dhe më të vërteta se paragjykimi dhe racizmi. Ariagni. Απόσπασμα. Για χάρη του ξένου, η Αριάγνη μαγείρεψε μοσχαράκι λεμονάτο με πράσινες ελιές τσακιστές. Το τραπέζι ήταν στρωμένο στο βάθος του αντρέ, κάτω από τα 3 παράθυρα. Ένας κίτρινος κλαδωτός μουσαμάς χρησιμεύε για τραπεζομάντιλο. Τα ρουθούνια του Διονύση, μόλις μύρισε την πικρή μυρωδιά της σάλτσας, παίξανα με ευχαρίστηση. Γρήγορα όμως κατάλαβε πως το κρέας δευτεριάτικα ήταν για χάρη του ξένου και κατσούφιασε. Τα κορίτσια το μεσημέρι το περνούσαν στο πόδι, με τίποτε σάντουιτς που αγόραζαν από τους μπουφέδες κοντά στο γραφείο τους, για να μην κάνουν τόσο δρόμο πηγενέλα και κουράζονται. Ο Νίκος, στριμωγμένος δίπλα στην Αριάγνη, έτρωγε βιαστικά για να προφτάσει στον απογευματινό κόδωνα. Ο ξένος είπε 2 λόγια για τον καιρό, μα ο Διονύσης το αποκρίθηκε με ένα μουγκριτό, σκυβώντας κι άλλο μέσα στο πιάτο του. Έξω ο καιρός σκοτίνιαζε. Το γύριζε σε μπόρα. Η Αριάγνη σηκώθηκε να ετοιμάσει το παλτό του Νίκου. Ήτανε καμωμένο από προβιά, γεμάτο μελανιές από τον καιρό που το φορούσε ο Μιχάλης, όταν πρωτοπήγε στο δημοτικό. Πάνω στην ώρα έφτασε και ο Σταμάτης. Στην μπλε ανοιχτή στολή του φαίνονταν κίτρινοι λεκέδες από τη σκόνη και τις ψυχάλες που είχαν καθίσει πάνω της. «Μου φυλάξατε φαΐ, για το φάγατε όλο!» Ο Διονύσης τον υποδέχτηκε ανοίγοντας τα χέρια που βαστούσαν το πυρούνι και το μαχαίρι. «Κάτσε μωρέ Σταμάτη, και η μάνα σου σήμερα το ρίξε στα χουβαρνταλίκια». Η Αριάγνη πήρε το πιάτο της όπως ήταν γεμάτο και πήγε στην κουζίνα. Γύρισε με το δικό της και του Σταμάτη σερβιρισμένα. Μα το μεγάλο κομμάτι το κρέας βρισκόταν τώρα στο Σταμάτη. Ο Νίκος έσπρωξε μακριά το πιάτο του. Χόρτασε, κι ύστερα βιαζόταν να προφτάσει πριν να μπουνε τα παιδιά στην τάξη. Μα η Αριάγνη με θυμωμένα μάτια φέρε πάλι το πιάτο μπροστά του. «Φάε το κρέας σου χωρίς ψωμί κι ύστερα φεύγα», του λέει. «Ωστε τραυματίας του Αλαμέιν», είπε ο Διονύσης που η παρουσία του Σταμάτη τον έκανε ομιλητικό. «Όχι ακριβώς», είπε ο ξένος. «Ήταν ένα ηλίθιο ατύχημα στην Κυρηναϊκή. Πήγα και χώθηκα κάτω από τις βόμβες που άδειαζε ένα γερμανικό μεταγωγικό από το φιλιστρίνι του. Δεν ήμουν καν σε υπηρεσία. Σαν να λέμε παράσιμο γιοκ». «Παράσιμο, μη το σκέφτηκα. Εσείς τι πήρατε για τη σφαίρα που φάγατε?» «Α, σου το είπε ο Μιχάλης». Και είναι μάλιστα πολύ περήφανος. Η Αριάγνη σήκωσε τους ώμους αλλά δεν είπε τίποτα. «Φαίνεται πως η μάνα έχει άλλη γνώμη», παρατήρησε πειραχτικά ο Σταμάτης. «Η μάνα σου για πολλά πράγματα έχει αλόκοτες γνώμες». Η Αριάγνη δεν μίλησε. Σηκώθηκε, πήρε από το χέρι τον Νίκο και τον πήγε στην πόρτα. Εκεί γονάτισε για να του φορέσει το παλτό. «Καλά που δεν ήμουν με τους απεργοσπάστες όταν πληγώθηκα», είπε ο Διονύσης κοροϊδευτικά. «Θα είμαστε στα χωρίσματα από τότε». «Μα ποια είναι η διαφορά σας?» ρώτησε ο ξένος. «Την απεργία εγώ την οργάνωσα. Ήτανε κανένα χρόνο μετά που τέλειωσε ο άλλος πόλεμος.
Δούλευα σαν ως Ελβετού, ζαχαροπλαστείο και μπαρ με 2 υποκαταστήματα. Όλα τα χρόνια του πολέμου κέρδιζε λεφτά με τη σέσουλα. Όταν άρχισαν να φεύγουν οι στρατοί, σκέφτηκε να κάνει οικονομίες. Σιγά σιγά, δίχως να το καταλάβουμε, μας έβαζε δίπλα και βοηθό και από έναν ηθαγενή. Αυτοί καταλαβαίνεις, γομάρια, ό,τι για να τους δώσεις σου λένε και ευχαριστώ. Να μην στα πολυλογώ, του το έβαλα κοφτά. Μουσιού Ζακέ, του λέω, εδώ δεν είναι αστεία, παίζεται το ψωμί των παιδιών μας. Αν ως το Σάββατο δεν διώξεις τους αραπάδες, την Κυριακή θα απεργήσουμε. Την Κυριακή μαζευτήκαμε έξω από το κεντρικό, γκαρσόνια, σερβιτόροι, μπάρμεν, μέτρ ντοτέλ, Γρεκοί και Ιταλοί. Είχε φέρει ο καλός σου αστυνομία και έζωσε το κατάστημα. Μέσα μαζί του είχε μείνει μόνο ένας Γρεκός. Ένας Θωμάς, όνομα και πράμα, ευνοούμενός του. Βγήκε ο μπαγάσας στην πόρτα και μου φώναξε: «Διονύση, έλα στα συγκαλά σου, εδώ θα χυθεί αίμα». Σηκωθήκαμε και πήγαμε στο συνδικάτο να δούμε τι θα κάνουμε. Πέρασαν έτσι 3 μέρες. Ο Ελβετός πήρε σβάρνα τα μπερμπερίνικα καφενεία και προσλάμβανε μαύρους. Και τώρα, είπαμε. Μαζευτήκαμε πάλι μπρος στο κεντρικό και φωνάζαμε: «Προδότη, παραδόπιστε, σουνουτεμένε». Ένας Ιταλός είχε φέρει μαζί του μια κάμα καλαμπρέζικη. «Αβάντι φρατέλli Κριστιάνοι», λέει, και προχωράει κατά πάνω στους χωροφύλακες. Βγήκε πάλι ο Θωμάς με τον πιστόλι του Ελβετού στο χέρι. Οι δικοί μας κόλωσαν. Εγώ το Θωμά τον ήξερα καλά. Του είχα βαφτίσει ένα παιδί και την πρώτη μέρα της απεργίας μου τον είχε στείλει αφεντικό για να με αγοράσει. Λέω μέσα μου: «Μπα, δεν του πάει η καρδιά να τραβήξει». Και προχώρησα μόνος μου. Τότε μου την έφεξε στο μερί και έπεσα κάτω. «Δεν προσπαθήσατε να τραβήξετε στην απεργία και τους Μπερμπερίνους?» ρώτησε ο ξένος. «Αν τους κάνουμε τι? Για να τους ανοίγουμε τα μάτια? Και τι νόημα θα είχε τότε?» «Πώς φαίνεσαι πως έρχεσαι απ' έξω?» είπε ο Σταμάτης. «Εδώ δεν είναι Ελλάδα. Ο ντόπιος θέλει κουρμπάτσι για να σε φοβάται, αλλιώς χάθηκες». «Για σταθείτε», είπε ο ξένος. «Μπορεί να είμαι καινουριοφερμένος, μα την ιστορία του εργατικού κινήματος στον τόπο σας θα ρω πως την ξέρω. Δεν είναι στα 1899 που κατέβηκαν οι τσιγαράδες του Βαφιάδη και του Μελαχρινού, Αραπάδες και Ευρωπαίοι μαζί, και την κέρδισαν την απεργία? Και στα 1911 πάλι οι τσιγαράδες στην Αλεξάνδρεια δεν νίκησαν, επειδή αρνήθηκαν να χωριστούν σε ντόπιους και Ευρωπαίους? Στα 1911 δεν είχα ακόμα γεννηθεί», έκανε χωρατεύοντας ο Σταμάτης. «Κυρά», είπε ο Διονύσης την Αριάγνη, «τι τον αγριό κοιτάς έτσι? Σωστά λέει το παιδί. Κι ύστερα άλλο τσιγαράς και άλλο γκαρσόνι. Οι τσιγαράδες είναι, πώς να το πω, εργάτες, χέρια. Το αφεντικό δεν σε ρωτάει αν είσαι ψηλός, κοντός, κακοσούσουμος, ξέρεις γλώσσες, έχεις τρόπους. Μετράει με τη χιλιάδα και σε πληρώνει. Ενώ το γκαρσόνι είναι άλλο πράγμα. Πληρώνει πρόσωπο, με καταλαβαίνεις?» «Και πώς τελείωσε η απεργία?» ρώτησε ο ξένος. «Με συμβιβασμό. Ήρθε στο νοσοκομείο και με βρήκε κάποιος Μίστερ Μπράουν της μυστικής. Για να γλιτώσει το Θωμά, κατάλαβες, να μην του κάνω μήνυση. Τα έξοδα και τα μεροκάματα τα παίρνε απάνω του το αφεντικό. Με αυτόν λοιπόν το Μίστερ Μπράουν το δουλέψαμε το ζήτημα και βρήκαμε λύση. Οι Μπερμπερίνοι δεν θα πάβανε, μόνο θα μπαίνανε κάτω από τις διαταγές των γκαρσονιών. Εμείς θα τους προσλαμβάναμε, εμείς τα πληρώναμε, εμείς θα τους πάβαμε όταν δεν μας έκαναν. Φυσικά και τα μπουρμπουάρ τους εμείς τα εισπράταμε. Το αφεντικό δεν είχε πια να κάνει τίποτε μαζί τους. Ήταν δικοί μας υπηρέτες». «Σπουδαίο κεφάλι αυτός ο Μπράουν», είπε ο ξένος. «Το γελάς? Και βέβαια ήταν σπουδαίος. Απόδειξη πως η λύση του βαστάει ως σήμερα. Φυσικά στα καφενεία που οι ιδιοκτήτες τους είναι αραπάδες δεν ανακατευόμαστε. Αλλά ποιος Ευρωπαίος πηγαίνει στα καφενεία τους, μόνο κάτι ξεπεσμένοι? Και στο συνδικάτο δεν τους δέχεστε? Ποτέ. Αλλά μάθανε και κάνανε τώρα το δικό τους. Κάτι νεοτεριστές μάλιστα, σαν το γιο μου το Μιχάλη, λένε πως πρέπει να γίνει συγχώνεψη. Μα όσο ζει ο Διονύσης ο Σαρίδης, τέτοιο πράγμα δεν θα το δουν». «Αυτά είναι μεγαλοειδεατισμοί», έκανε ο Σταμάτης ανάβοντας τσιγάρο. Η Αριάγνη αμίλητη τράβηξε από μπρος του το άδειο πιάτο. Τον έσπρωξε με τον αγκώνα για να της κάνει τόπο. Έβαλε το πιάτο στην άκρη του τραπεζιού και με την κόψη της παλάμης σκούπιζε μέσα τα ψίχουλα. «Εσύ, κυρά, τι λες?» την πείραξε ο Διονύσης. Η Αριάγνη τον κοιτούσε με τα μαύρα μάτια της και δεν έλεγε τίποτα.